дәртіңе ешкімге айтпа, қарызға кіргеніңе. Болғаны Аллах Тағалаға жалбарып дуа қыл да. Ушул мен айтқан дуаны сөзсіз айтқыла жігіттер. Иншалла бүт қарыздан құтылып кетесіңдер. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан ва аузу бика минал аджзи вал касал ва аузу бика минал жубни вал бухл ва аузу бика минал гулабати дайни ва қахру риджал. Ертеменен кечинде 3 жолудан. Анан дагы бирөөсү бар. Аллахумма кфини би халаликан харамик ва агнини би фадлика гамман сивак. Ушуну да эртеменен 3 жол, кечинде 3 жол. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуа. Эгерде жигиттер карызыңар болсо, бирөөгө жалык кылып бирөөгө айтыштын кереги жок. Жаныңда жүргөн адамдын душман болуп калышы мүмкүн. Ал ага айтат. Натыйжада сен репутацияң өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн карызың болсо, секин жай намаз салып туруп, илап намаз окушду билбесең деле, ушул дуаны айтсаңар, мен практикада ушул дуаны көп айткам, көп карыздан кутулуп кеткем. Силерге деле ушул дуаны сунуштайм. Айрыкча перекуп жигиттерде ушундай момент көп экен азыр, карызга кирип калган, карыздан чыга албай аткандарга сонун мүмкүнчүлүк